Fabio Ikamanye, Itapang, Ruda Branson Kwanangay. Assalamu alaikum jama. Mi yeto ton do hunde wotere famela nan. Hari mi wolale dum ha hande kono mi wolna yon jon. Ay Mamadi Doumbouya mo no yidi do. Be ukkimo e erreur mo jawata ha o maya. Hande kadi do o wawata few sortade. On yi T6 T7 T8 on yi laawi di no irinum. O yinu ndiyan nawni yolire no be jamano sikude ndiyan nan ko muyde Allah be nay ko muyde Allah on famale le ndiyan namo kala ndiyan arata ko mudu surtout Afrique lagina enen mari ndiyan si ndiyan ari ha yoli himbe di leydi dimbike seismo wadi leydi himbe no warede leydi na wele wadata dum donc bay non ko idéologie Sékou Touré on be yetti on yi sukaɓe ɓeɗo les vrais jeunes de l'axe sukaɓe yaltuɓe ɓe famini ɓe kamɓe ɓe faami yo ɓe yaltiɗo de awa ɓe susata jamais yaltude ko ɓe suuru tun ɓe wonata ɓe yaltaɗo ɓe ya médiaji mi yeti ken kaka médiaji koye ɓe woni yaltude ɓe hulɓina hen kaka médiaji ka télévision ji ɓe woni yaade ɓe nodda suite ji ɗin ɓe jonna ɓe 50 000 ɓay ɓen kano falan mbuuɗi ɓe rewa e maɓɓe ɓe waɗa sortie ji ɓe sikka jama on fof faami leydi men ndi ƴetta annotage mais sen ɓe weli yittude sen geriɗo no ha ɓe lejiti mi Mamadi Doumbouya en nisay ɗum en nisanay ɗum en yiɗo tun yimɓe ɓe no kidnappa taw yimɓe ɓe no warede wallahi ɓe pili lagine na banque central on tun hanki minni ko banque central on hande noon ɓe pili lagine jango ɓe piliya yimɓe ɓen ɓe watta ɗon faɓɓi jango ɓe ƴetta fof ɓe naɓora ma ɓe yoloya ɓe pili banque central on ɓe pili lagine joni ɓe piliyay kadi jama on fof ɓe watta ɗon parce que ɓe waɗi ko koye maɓɓe si ɓe jokkali Mamadi Doumbouya ko nangueteɓe mi hiiɓe dinguira ka amen ɓe yehi toon waɗugol campagne Sellou Baldin gila o nomina koko amen o fuɗɗori kanko koko amen o fuɗɗori waɗugol campagne fi o vulgarisation de la nouvelle constitution mi torike o jama min waɗno dowa menni si Allah ɗo e septembre hewtude haran woodi yo Allah taw hara ɓen woodi ko yirno dowa o jiɗin fuɗɗi jabade mi yetino fami hunde wotere ɓeɗo ko enen tippude e meɗen sen jonidiri juuɗe wono ko Sénégal kon septembre si tawa ɓeɗo haara min kadi mi anda si septembre tawi Mamadi Doumbouya ko laamu haara ko fofude Guinée sina ɗum sen immike ɗo en daranike ɓe ɓe timmina joni 4 ans maɓɓe on sen daranike ɓe ɗo billahi wallahi en sofinaɓe itten ɓe susta faccinede no bula on ɗuuɗi ɗo anden ko noon ɓe wulirta par ce que ɓe andi ko ɓe respecta l'accord maɓɓe ko ɗo aɗa yimɓe no mayde yimɓe mayi no 1er décembre en yeggitino himɓe mayinoɓe janvier février 2007 ɓen yimɓe waraɓe ɗen fof ɓurno ɓen ko fulɓe en yiɓe ɗo kadi ɓe ɓuri ɓen warde ɓe ɓuri ɓe nangude ko fulɓe donc wattani yila moƴƴa sukaɓe axe sukaɓen ka axe watta en yaafo watta en huulu watta en ƴeñjo mayde ko nde wotere sa maayi hande a maayay sa maayi janngo a maayay sa maayal ɗe balɗe fof ñande goore a maayay min nini mi o won ɗo wolde ɗo hara ko laggani mon no mi hulata wulugol noon par ce que miɗa andi na kamɓe watti wonki hanki na kamɓe itataki ɓe wonay noon saabu on mais criminel yagal Mamadi Doumbouya ngal o ukkike erreur o debbo noon ukkure mo mi yimɓe ɓe no waɗi commentaire on inde on debbo ko les commentaire vidéo on ɓay mi woli inde makko e message aji bari si tawi ɗum ko gonga si tawi ko inde makko nen noon min mi waɗa recherche fi makko mi waɗa recherche fi makko fino mi humpodira mais ɗi battariyagal maɓɓe ɓe woni wadde ka nder leydi meɗen ɗo mi yeti ke goɗɗo si wona honnête haray ko ɗumannajo c'est à dire si goɗɗo wona honnête haray ko mi anda honno ɓe yirta ɗum ka pular donc wattani ila moƴƴa en tout cas ko français mo wona honnête karayre ko malhonnête donc Mamadi Doumbouya ɓe ko ɓe na yimɓe jaɓuɓe na yimɓe faalaɓe jaɓude wona yimɓe hiiɗuɓe wowlanede wona yimɓe hiiɗuɓe fewjanede à très bientôt mi torike Allah ɗo e septembre yo Allah tawara ɓe no woodi ko yirni mi torike Allah yo Allah nangirɓe goto goto nanguida ɓe kadi e ɓengure maɓɓe nde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof darna ɓe yeeso justice darna ɓe yeeso anna Allah fof à très bientôt fode ayma